Hello, hello, ladies and gentlemen! Saabujaid oli üle kogu Euroopa ja kaugemal. Ajaloolises Flaamilinnas Genti kogunes 2010. aasta juuli alguses 400 inimest esimesele üle-euroopalisele noorsootöö ajaloo konverentsile ning noortepoliitika ja noorsootöötajate kongressile. Mõlemad üritused korraldas Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaa Belgia koostöös Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga. I expect that there will be a lot of sharing of experiences and information. Express my views and opinions, good discussions and good exchange of experiences on a European level. The most significant thing is the fact that these very different people came together at such a conference. It couldn't have happened 10 years ago. People wouldn't have seen its relevance. Nende hulgas on teadlasi, poliitikakujundajaid ja noorsootöötajad. Neil kõigil on üks eesmärk – toetada noorsootöö kaudu noori. Mida noorsootöö endas täpselt kujutab? Kas seda saab üheselt määratleda? That's a difficult question. Well, it's definitely something difficult to define. Euroopa Liidu määratluse kohaselt on noorsootöö lai mõiste, mis hõlmab mitmesugust noorte osalusel toimuvat ja noorte suunatud sotsiaalselt, kultuurilist ja haridusalast poliitilist tegevust. Noorsootöö on osa koolivälisest haridusest, nagu ka kutselise või vabatahtlike noorsootöötajate ja noortejuhtide korraldatav vabaaja tegevus ning põhineb mitteformaalsel õppimisel ja vabatahtlikul osalusel. Kas pole veel piisavalt selge? Järgneme õige neile ratturitele ning teeme tutvust mõnede Gentis läbi viidud noorsootöö projektidega. Here at the headquarters of the REC Radio Center, and it's a knowledge center around for youngsters who are involved and interested in radio. A lot of youngsters over here are from backgrounds that usually do not use media. Most of them you will never see on national or regional media because they didn't go to college, or they come from poor backgrounds, or they might be from ethnic diverse minorities. The boat once was a project for young people who were in a system of formal education but in a working project, and they renovated the boat. So now this is an event boat, in fact. This winter we will renovate them again, and we will make a real youth club of it, and especially for young people, disadvantaged young people. Tänapäevase noorsootöö mõistmiseks on oluline teada, millest noorsootöö alguse sai. The origins of youth work as we know today is in the period during and after the Industrial Revolution. It was clear that you had family, school and leisure time. And from then on, when you had a clear third educational milieu, leisure time, we started to talk about youth work and we started to look for methods and theories. Aja jooksul ei ole noori käsitletud kui lihtsalt lapsepõlve ja täiskasvanuiga ühendavat üleminekuetappi. Noorest kui sellisest sai omaette sotsiaalne staatus eraldi käitumisnormide, väärtuste, vajaduste ja probleemidega. Youth work provides that space for responsibility, development, citizenship, volunteering, making a contribution, young people learning how to make the best out of their own circumstances. Noorsootööl on palju erinevaid vorme, alates skaudiliikumisest noorteprojektide ja vabaajakeskusteni toetades noorte arengut ja iseseisvumist. Vabaõppel põhinev lähenemine toob noortele võimalusi ning pakub juurdepääsu kultuurile, spordile, vabaajategevustele ja ka meelelahutusele. Ka ÜRO lapseõiguste konventsioon kinnitab laste õigust mängimisele ja kultuurielus osalemisele. Noorsootöö aitab võidelda ka töötuse vastu, mis mõjutab nüüd juba iga 5. Euroopa noort. Nagu teistes valdkondades toimuvad ka noorte valdkondades tulised vaidlused, mis peegeldavad erinevaid arvamusi poliitika, kultuuri ja ühiskonnakorralduse kohta. Sellisel vaadete mitmekesisusel on noorsootöötajate jaoks nii head kui vead. The very diversity of youth work is necessary to keep attention in it, to keep it advancing, to keep it going, to keep it moving. Üks näide pidevaid vaidlusi tekitavast teemast on kutseliste ja vabatahtlike noorsootöötajate vastandamine. Some people who do youth work believe that if they move too far in the direction of being professionalized, they will become distant from the people whose interests they are meant to be serving. The challenge, therefore, I believe, is to professionalize, to raise standards, to raise quality in a way that does not diminish or lessen the contact with and the empathy with the people whose interests youth work serves.
Teine näide hõlmab noorte sotsiaalset kaasamist keskkonnas, kus ajuti puuduvad võrdsed võimalused aktiivselt osaleda. There are young people and adults also who have problems in their lives. But these problems are not always the products of their personal circumstances. These are also the products of racism, sexism, other structural forces. They must find ways and means of engaging people who are coming from different backgrounds so that the structures that discriminate these people or disadvantage them or socially exclude them are kind of like tackled and dismantled. So it's our obligation as youth workers who are defenders of young people to intervene in these kinds of systems also at these cultural and structural and political levels. Noorsootöö on läbinud pika tee ja seisab nüüd silmitsi 21. sajandi probleemidega. Seepärast on noortevaldkonnas tegevate inimeste jaoks tähtis paika panna suunised tuleviku jaoks. We are convinced of the importance of youth policy, but by doing that, the main actor, the main pillar is youth work for us. And that we try to bring it on the agenda for more than 10 years. We need a better social and political recognition of youth work in our societies by policymakers, but also in general. Young people need youth work, and youth work needs political investment, financial investment. Noorsootöö mõju ühiskonnale on tihti alahinnatud, seda peetakse tähtsusetuks ja kõrvaliseks. Euroopa Liit püüab seda suhtumist muuta. Noorteprogrammi Euroopa Noore kaudu toetatakse igal aastal umbes 7500 projekti, millesse on kaasatud üle 130 000 noore ja noorsootöötaja kogu Euroopast. We are conscious of the fact that we can do more for young people by offering them real non-formal learning opportunities. The social value and economic value of youth work comes to be recognized more and more visibly, and that's why it arouses more and more interest among policymakers. 2009. aasta novembris võtsid 27 Euroopa Liidu noortevaldkonna esindajat nõukogu otsusega vastu Euroopa Liidu uue noortestrateegia. Pour la première fois dans un document officiel, la Commission européenne en 2009 a mentionné le youth work, a mentionné le travail dans le secteur de la jeunesse comme contribuant au bien-être des jeunes. We have a new EU youth strategy, which cites youth work as an important instrument to implementing youth policy in 8 areas. And they're as diverse as employment, entrepreneurship, health, social inclusion, youth in the world, and so on. Euroopa institutsioonidele, Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu noorteministritele, poliitikakujundajatele, riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil ning kõigile teistele noorsootööga tegelejatele on esitatud ametlik avaldus, mis kajastab erineva päritolu, tausta ja arvamustega inimeste mõtteid ja vaateid. It is with gratitude that I can receive this declaration as President of the EU Council on Education and Youth. It is now up to us to turn these recommendations into commitments. Tunnustamine, valdkondade vaheline koostöö, avatus, koolitamine, mobiilsus ja jätkusuutlikkuse toetamine ning arendamine on vaid mõned selles avalduses mainitud vajadused. Youth work for me is my life. It's very holistic in terms of a young person's life. Doing projects with people, working with people, meeting people, talking, playing, and that's what you learn through youth work. Feeling that your own life is meaningful because you're making that impact upon somebody else's. I think youth is the future of all mankind. You have to take the momentum from a thing like this. I hope they do.